Jednostavno međusobnom saradnjom roditelja i porodica koji su svoju decu volšebno izgubili na rođenju, a sahranjuje se posteljica, to da znate. Dakle, oni ne sahranjuju, jer ja sam imao jednu klijentkinju koja je radila na groblju i koja kaže, nema tela, mi upisujemo smrt posteljica, posteljica, posteljica. I tako ta posteljica zapravo postaje, telo, a dete ide širom sveta. Ali jednostavno ću vam samo otprilike reći da je negdje sve počelo davnih 50. godina, onako organizovano iz bolnice Gornji Milanovac. 50.000 beba je moralo da bude prebačeno za Norvešku, Nemačku, i to je bila cena izgradnje autoputa Beograd-Niš. Prema tome 50.000 srpskih beba, recimo 200.000 poljskih beba je za vreme Drugog svjetskog rata ili posle toga prebačeno na nasilnu germanizaciju, na primjer u Austriju i u samu Nemačku.